Булар бул жакка ошо бирдемке сатканы келишет, аны монтип эс алып отуруп кеткенге келишет да, мындай выходной күн өткөзгөндөй. Могул жер бүт, могул жер түшүнбөй жатам, ат жабдык бар экен. Эси жок экен, азыр эси келгенде сурап берем. Байкадыңарбы? Нака барахолка деп ушуну айтат да. Билбейм, могу эски тазиктерди эмне кылса сатып алат да бирөөлөр. Eski teşik tazikler, antikvariatlı, emне түшүнбөйм. Бочкалар eski tazikler. Байкасаңа, экиден бири ит жетелеп жүрөт. Китеп да көп окушат, китеп да продажа да көп. Кожаный байпактар, защита. Хомак. Ну, у нас как? Если жук, если жук. Teresa, 60 million years ago. Is it all full, is it? Кожаный. Üstündeki. Tizenik емес mi? Aslında ismi gördüm. I've got the guys to do all of that as well. Bilgenler жазып койгоч. Гүлүп чапкандар билесиңер мушки. Маке досум. Ер токум, сер токумдар чыксын спортсмен жок. There's a really nice black revolver Blackfire off the market. What's 200? Fully engraved. Onu эле билдим. Plastic handle. Әрекетин штук кыйын. Amazing. That's a nightmare black one. Эси жок мен. Эси жок келсе да тартқан аракет бар болду. Кетерибиз. Экинчи круг болду уже. Эси жок. Сурасаң ошону баасын. Эме деп бутылечек. Биздикине окшош. Бул жакта мындай байлар алып чыгат экен да бул удочкалар. Удочкалар да жакшы. Гитаралар. Гитара жаман көп чыгыптыр бүгүн.
Тара көп чокты кийим таппай жатабыз. Рабочий кийим алайын десек. Могул жерде да дүрбүлөр толтур экен. How much? £5 each. O жакшы экен. Хамс. All 10. Yeah, all of them. Бар 15 дейби? Я. Бар 15 Do take them out. Yeah, можно? Yeah. How much? They're all the same. £10 each. Нол күчтүү. Kaç? Yes. Kança dedin baaсын? Мол таза экен. Конечно, Мол таза экен. өтө жакын көрүп өткөн бе? Онда кичкейлер да бар экен, баарын 15 фунт дейт. 1,5 миң. 1,5 миң эти чоңдон башка буларды тандап алат экенсиңер. Бизде жок го дейм мындайлар. Мол таза экен. Жакшы да көрүп экен, э? Мунун баасы канча деди? Тел. Жүзө кодум ба? Канча деди? Жок, иштелип тур да. Иштелген булар, масло келбейт да, бул эски туруп тур дейм, бир жерде урулган. советский. Советский эмеспи? Охотага чыккан булар. Жакшы экен. Улук деген энеси болот ушул. Чоң атасына, атасына дүрбү алып барат экен, ошо карап жүрөт. Мындай майда чүйдөн көп чыгарышат экен. Брелок, сырылок, мындай бузуучуларга, ушундайларга жакын болот экен, сувенирлерге. Бири-биринен эле алуу эле, алмаштыруу эле. Могул жерде келип бар. Сол дагы эле алмаштырып жүрөбүз экен. Мындай мынтык тасалап экен, воздушка болгондой мынтык. Кытайдан келген кроссовкалар же билбейм. Булар деле ошону сатат окшойт, биздикилер сатат го. Бул жака деле уже эметип калыптыр. Жакшылап карап албасаң Кытай каттаптыр. Мадайын Чина деп эле. Могу Китай. Чыстынан деле көрүнүп турбайбы? Бизде деле толтурат мындайлар. Эти ботинкалар жакшы экен. Nokia'lar tanıdыңарбы? Англияда да мындай Nokia'lar сатылат экен. Баягы эле бинокль издеп атабыз. Oh, he's good, nice chap. He's straight as a die. That's the nice thing about him. Oh yeah. Straight as a die. Жакшы экен. Классты сурайт чачып. Китай. You can alter the Жакшы саат алайын leather десек, in the eye. саатта чыкпайбы. Мына жакта эски брелок маркелери бар экен. Удочкалар деле катуу түшүнбөй. 7-35 дейт. Нормально экен. Спиннинг деген ушул болобу? 22 фунт, 24. Качестволары жинди да бирок. 2000, 2,5 миң, 1,5 миң. Мен башталат экен, э? 700. Могу чоң. Зор экен. Бизге бул керекпи? Чирке могу калсаңыз? Моррисонда канча деп турду эле? Саб экен ал. Эми айтып аткан ким эле? Моррисонда жакшы депти. Трейлер издебиз. Ошо Моррисондан эле алып тур 14 миңгечи. Канча? Вообще, ой, 14 фунтка. Вообще эчтемке сынбайт экен.
Мындай эле кичкей болчу. Удочканы түшүнгөндөр байкайсыңар. Комментарий жазып коесуңар, кайсыңар жакшы. Дрель. 70 фунт дейм могу, э? Деп ойлойм. Ветродуйка. Bilmiyorum düşünmüyorum niye oyuncuk yok. Büyük video oyunları. Eski Mindfall antik variant. Pislikin değil ama hoca. Kim oynap kaldı onda. Ekran bolsa da boşadan atıp ördük attık dedim. Olur mu? Gitmeyin. Жалаң gitmeyin direkt. Bu жерден daha дүрбі көріп отырсыз. Ama Ойкем ол жерде мындай мынтық көріп отыр. Мен білмеймін бұлар мынтық көрді. Рұқсат беремін. Сатып алдым мынтықты. Мен қашқан рұқсат ұқсайды бұларда сатып алғанға. Чым шығатқанға. Так, қанша қалды? 35 қалды? Вот это мынтықты байқадыңыз ба? 35 қалды. 35, 3,5 мың. Bir жерден бұт киім жақтырып қалдық. Байқадыңыз ма? Ақырын жүрсін, мынтық. Кім біледі шумне? Воздушка о десем, тешеге воздушкадан чоңырақ екен. Түшінбей қойдым. Мына жаңағы бұл еме тұрбай. Жаңа бұтқа киіп тұрып, мына тейінкі сынық екен, шпор екен. Атты еметіп, бұтмен тейіп еметкенге. Тегеде тұрбады өлі. Тоқа сынық болшы да анақа. Шпор екен. Шпору деп қойшы өлі, бірдеңке деп қойшы. Арсан мұны мындықтарда сатып үйреткен ма? Ашық еле. Корабльдің рулю. Байқадыңыз ма? Ақырын жүрсін, мындық. Кім біледі шумне? Воздушка о десем, тешеге воздушкадан чоңырақ екен. Түшінбей қойдым. Мына жаңағы бұл еме тұрбай. Жаңа бұтқа киіп тұрып, мына тейінкі сынық екен, шпор екен. Атты еметіп, бұтмен тейіп еметкенге. Тегеде тұрбады өлі. Тоқа сынық болшы да анақа. Шпор екен. Шпору деп қойшы өлі, бірдеңке деп қойшы. Арсан мұны мындықтарда сатып үйреткен ма? Ашық еле. Корабльдің рулю. Got cheaper ones. If you want cheaper ones, that's only a tenner. Ал eski екен да. £10 those, either of those. But they're not. Оларды 15-ке берем дейді. Дейіне 20 дейді. 20 жалко болот ол? Айтсамдан стоит эле, по-любому стоит эле. Жүр анда кийинкисине дагы келебиз. No, да? 20. 20. No money, жетпейт. Bak Rex'tan. Adam boğunun nemeyi aldık. Şöyle şöyle kişek. Могуну 20 фунт болот. 2000 соода кылып атабыз. 2,5-3 мың болуп. 700-800. О, азыркы эми примерно. Чё, сэр? It's good. Он 15 фунтка бер деп саудалашат. Не аласың? Тазалаш керек.
Жатқанда ғой. Конечно, жатсам бар. Макелер да бар. Бұлардың карбутын байқадыңдар уже мына ел. Мына карбутта уже бүтіп баратат. Бұлар 12-ге чейін болады, жаңа біздікінде түнгі 2 саат 5-ке чейін болбойт. Ушинтип эле бүтөт саат 9-тан 8-тен 12-ге чейин. 12-де уже жабылат мазак. Биз да кыдырдык, бир алдык, бинокль алдык. Бүтү башка кийим что-то чыкпаптыр, рабочий кийим алайык десек. Жалаң женский кийимдер экен. Каналыбызга катып алганды, лайк басканды унутпайбыз. Комментарий калтырабыз. Чоң рахмат баарыңарга. Жумуштан бошогондо эми тартып койдук.